Remake ta achu wikumtaya paubing. Ukhrul district sangda Manipuli National Unity Day Muyon Ngorokhaira. Gujarat Morpili Tongtekta da mi shaka hangmadida aka tihera. Mahadwi tili lui malangpo kawai Manipur farmers pingni shokarna ngchon mira tihera. Lekhyang athor aja Tangkhul Express wipau thang miring chodang in apami dale paubing misaina nganang rumsa. Manipur aina ngalay gatewi connectivity mathakasang aina ngsoda state hi regasang shong muiwa dale da Chief Minister N. Biren Singh na hangda mangawa mai khwai yarina gatomi khwai bohaira. Aya 1st Battalion Manipur Rifle Parade currently Rashtriya Ekta Diwas National Unity Day Muyonda CM Biren na Kamatuli Khang Rashtriya Ekta Diwas Kamayon wi kakhalat Indian Richum Nau Kajivana Tairanu Kala Itumna Khyaga Mirin Ringda Khalahi Manipur La India Le Paragasang Wivang Nada Itumwi Paragasang Ngleili Khyagashi Leiplungra da Biren Hanga. Prime Minister na hanghai ngalehi ngakai ngate khwai sadak lebing ni ngshara kala chi insurgents terrorists la Naxalites mangmaning la thaitang maila kahai kala non-profit organization ping ayar ngalewi kagatom foreign funding changda ngalehi li khangkai khira khwai sadale ki CM Biren la hanga Central Gathana bingna Northeastern State we park vai machukta laigichi hangda UG groups bingli mainstream hong khwai kasa Union Home Minister we approach li miya khangai Biren pangshoka Sardar Vallabhbhai Patel na India with freedom struggle kala Indian states aka sa khangasakli Sami Gahai od ngurut maramli Chief Minister na Machan sangda provinces aina princely state being Indian Independence Act 1947 azingni khokha yangkha kasa India kasemni otram ngatsumi ghai chi aman sakla ghai kif nada Chief Minister na hangsanga State with security wibang otsa khami armed force personnel bingli ningshi phangshokta Chief Minister N. Biren Singh na march past parade yangwa la Rashtriya Ekta Diwas pledge kakuila singamia Kazib Chile Member of Parliament Rajya Sabha Maharaj Laisingba Sanajoba Ministers MLAs Port and Cooperation with Chairman Ping Chief Secretary Deputy General of Police Civil Aina Police Officers Pingla Wazanga Mahadwi Thili Lui Malangpo Haila Hantotap Katay Lingkhui Khwai Saluda Chief Minister N. Biren Singh na Farmers Pingli Hangairam Submission on Agriculture Mechanization we azingli Department of Agriculture na Makhokmida Farm Machineries la akap akai yaw khami ainang soda kada da singrakla hangkajite program aya city convention hall kwikaya Chile N. Biren Singh nam so sada kamathili taragadangwi maramla hangsangda maramchi yangsang mikwai agriculture IFCD horticulture minor irrigation zangda special subcommittee semraja Mahadwi Tile Luili Shichingi Gji Farmers Pingli Ngchon Mikwai Dole Free Number La Ngaran Mi Haro Gji Hangda Taimachi Paimachi Tarugatha Dargar Gasala Shokarna Yangsang Milakra da CM Biren Hanga Tarugatang Malikwai Zingrotru Kavangkui Palungra Gji Hangda Saravor Mission we Azingli Rukong La Taraka Semamandale da CM na Hanga CM Biren na hangda Manipuli hat kukui Sam Shogarna Lokilaga State we Rijum Naubingni Aman Paimeda Yormikwai Lubakro Hangjishat allocate Sahira Kala Subsidy Central Government we ena Raki Gina da hanga Ukrulila National Unity Day District Administration na Thanda Miyon Haira Zimik Shoji we Machut Sada Unity Run TC Office Complex we ena Ukrul Higher Secondary School Washunglaga Haukapokpam Ungshunglida Zathaira Unity Run hi India we abang ngatayde dali kwikang roka Freedom Fighter Sardar Vallabhbhai Patel li floral tribute la mihera Ukru with DC IAS Krishna Kumar la Unity Run Kayong Jilizangda Kayong li gazang pingjina Koka Gasawi doing shit kwing roka DC Krishna Kumar na gahang awo ayina Haimi gahaili itum na ring dali kala
ngalei semgaka othi arila phaikar khoi mahung da lei kala chili richum no avavana sharu khoi nga yiya unity day we angran angeji ZEO aina DYASO ling shikta Yukur Higher Secondary School aina Model High School we katam now bina Unity Run jili sharuk vakuya Dialos la staff bing la kazip chili vazanga Gujarat Morbili Tong Tektada Mishaka Hangmatida Akati Hera Ajalaka British Atamwi Ena Legasa Morbi Cable Tongji Matangazin Mitraka Kunkwa Atamli Tektada Kaikana Abom Jili Ngalangda Tisanghau Kaika Arishangli Valaka Magan Queer Tour Zingum Shaka Gag Hai Tongji Marlak Aina Repair Sada Shomil Shit Kaji Simik Show Pangatang the Tarlaga Kalashachi Rag Shopnachia Hangda Kalei Tong Chui Maintenance and Operation Agencies Witungli FIR la Tasanghaira Kalami Gai Kali Riga Kro Hapokaira da Police na Hangan FIR we Atishura Kalashachi Agency Mibingwi Yankra Migmazang Kami Wivang Aina Gashokna Atumna Maintenance Quality la Repair Matada Masamila Yarili Shomi Gahai Wivang na da FIR Jina Hanga Range IGP na Tanda Investigation Hapokaira Mishakani Gadana Ngayapong da Chili Search Rescue Operation Sahira La Pau Shakreo Navy NTRF Air Force Kala Army na Apam Chili Vayang Sang Mihira da Gujarat Home Minister Harsh Sanghavi na Hanga Tongkala Shachui Maram Ena Gujarat State Police na Michikoli Titain Sahirajia Morbi Tongkatekle Mirin Shiman Kahai Chili Rajkotwi Lok Sabha Member Mohan Kundaria we Tesa Trada Kani Zangajia Atum picnic vow Gida Zatkasana Mirin Jaka Shiman Gahaiwi Gakanang Pongshokta PM Motina Gahang Shokarna Ochochi investigate Sakvai Committee Semaira Gala Rescue and Relief Operation Li Yankara Malelak Marada Hanga BM Moti Ache Morbili Varada Ledale Gujarat Morbi Ochochi Wivanga Kananga Foreign Envoys Bingna India le condolences Ming Rokhaira Russian Aina France Ambassador Canada we High Commissioner in India US Embassy nala condolence Mihaira Gujarat Morbi Thongwi Kala Shatli Mirin Shiman Gahai Shim Krubingli Luka Mission Kala Kagatom Hangjipun Miloda Russian President Vladimir Putin na condolence Mivaya Opposition Party Congress na Kala Shat Chui ka khanang ningai khama phangshokta sarkarna ocho chui prop hapok phulungra kala sajag high psychically financial aina medical khangachon miluda demand sai tong jili khiwibang mi cha khali chatngasak haw la sem gup ta charlaga kata da tekta haw khala gchi retired Supreme Court maning aka High Court judge na thanda prop sang sak phulungra da Congress kathana Malikarjun Kharge na hanga Manipur Governor La Khanation Chief Minister N. Biren Singh Zangda State Shokarwi Katana Pingna Good Panitwi Shalam Ming Rokhaira Water Resource and Relief and Disaster Management Awang Pao Niumai Minister Textile Commerce and Industry and Cooperation Nemja Kipkin Chairman Hill Areas Committee Manipur Legislative Assembly Dingang Lungkang Mai Minister Education Law and Legislative Affairs Manipur DH Pasanda Kumar Singh Atumnala Javang Kudwi Shalam Yarili Hangjipun Rokhaira Governor La Khanation Naghang Kugi Chin Mizo Ethnic Group Pingwivang Kudhi Hakmai Kap Kachi Panit Ngasaya Kala Hile Mahat Kaung Haithai Kamatawi Ringapa Ningishi Kami Enang Soda Gas Creed Thermal Makaila Chingrik High Kokaksa Kajitei Ngasaya da Khanation Hanga Chief Minister N. Biren Singh Naghang Ngayarmi Kangrok Ningishi Kala Kokasara Oktui Kangrum Hina Javang Kudwi Spirit Ngasara Kokaksa Chingri Kawai Kasahili Yari Chungwedana Sharu Kwiranuda Biren Hangsanga Tarada Committee Minister Internationally Manipur Yaron Lukanan Shetrimayum na first runner-up Kukui Maikya Sampanghaira Mayor now Bejan Ngahanji Tarik Tumrat Thang Cubao Guizon City Philippines Li Rungmiya Shetrimayum na India we Mingning Sada Ogdui Apam Ngate the we Yaronau Tumrada Pangali Vakangahanna Luganan Shetrimayum hi film kasema model la kakapnauna Maide film Asengba Saktam Maitan Araba Higata Hili Shetrimayum na director Sahidli Zingum Makunau Luganan Shetrimayum na 2019 Kum Carnier Men Mega Mr. Northeast Mingpola Sampanga
Toliru Gong na Kaitu Kahai Boy Perinau Khani Wishim Kurubingli Aya BJP Manipur spokesperson former deputy speaker MK Pressure Shimrina Wasam Pangaira Kalashache Tarik Mugadamati Thang Shokta search and rescue operation Sarashumlaga Tarik Mugadashini Thang Dusom Kongpamli RS Ngamrilawi Angun Sampanghaina State Kala National Disaster Relief Wimi Boy Kala Chalau Kong Ringanai Wi Ramnobing Sakchangda Kapali Zangdale Search team li MK Bresho Mashawa Sampanghaira Kaji Hangda Atumli Ningshi Pangshoka Ngamrelawi Katingun Lakesa the Som Kongwe Abam Chilila search team Ling Soda Bresho Mashana Vayankuherajia Kaitu Gahai Akapava RK Ramrelali Masampangrang Hauda search operation G Kasawa Fuluda former MLA Chinakabo Sahira Sambangkavai search operation Kasaji Akash Bridge Jasami Enatangda Pavang Sakavai Kangran Miluda ex MLA MK Preshona PM Libova Haira Sardar Vallabhai Patel with Kapra anniversary Paning Ungda Assam Rifles Samsai Battalion Ukru Headquarterly National Unity Day Muyon Haira Aikar South 10 Sector Assam Rifle na Samsa and Ukru Down Postly Sardar Vallabhai Patel with Kaprazamik Show Angasud Ungusung Machut Sada Kilometer Turukwi Unity Run Pike Rally March Pass Kala Odd Ceremony La Kwikahaira Unity Run J Ukru Down with Ena Samsa Tada 35 Assam Rifle Commandant Colonel Manoj Sindena Flag of Samia Unity Run Jiligadam Nobing ex-serviceman Ukru Headquarter we Miping Zangda Mishaka Hang Pangana Sharukuya Pike Rally J Ukru Headquarter we Ena Georging Washungda DIG Dan Sector Assam Rifle Brigadier Vaipap Sindena Flag of Samia Ukru District Likalay the Soul Brothers Koho Biker Clubs we me Maguna Rally Jili Sharukuimida Kokoksa we Chanbao Kamili Kangajon Miherajia Bikers Group China Yari Wivang Samidak Lili DIG Jina Kagodom Mia Ngai Pongshoka Assam Rifle Somsai Battalion we National Unity Day Ranye Chili Kazangbing na Kokoksawi doing Shila Queen Rokhaira Indo Myanmar Kabong Lili Mazang Kwai Kala Laikalon Samsa Kwai Ryzen Traders Association Kak Shok Mihai Kasaje Kashina Kawivang Shomi Haira Ryzen Traders Association Kakamji Ajahon Tarik Trada Pangatangwi Ena Hapok Haikasana Ka Ryzen Long na Jizu Kamia Tishura Association China Ngasanlaga Blockage Ayang Zin Pung Trugwi Ena Kushok Migahaina Zimik Show Kashina Kawivang Show Kamina Gaji Hangda Ryzen Border Indo Myanmarli Leilon Saraji Salala Kushok Zangwi Pao Adam Gajida Ryzen Traders Association Li Ngasan Miluda Hanga Jandel District Chakpigarong Subdivision we Torjang Kuli 2015 Kumwi Ena Electricity May Masampangla Rahaira Ka Shogar Records Liva Electrified Village Sada Zangdaleda Infal Times we Pau Sampangdale 2015 Kum Kujili Electricity Ngaran Mida Kachang Aka Mangwalaga Electric Supply Jatkahaina da Village Chief RL Moil na Hanga RL Moil Nagahang Chandel District hi India we aspirant district lila zangda Union Minister ngatede dana development ot kasala Rayang Hairaka Torjang Kuwi HT line Sipanzing Roadly Zatka Highway ena Kujili 2015 aina hapokta Achirashungda electricity Maklena Chia Electricity ji semi kwai ram nobing Shokar Authority li Hangshang Hangda Salala Kana Kanga Kokli Kahang Tahawajia Ram Jili Transformer Semka Kahai Lila Pina Nakuinam Hirat May Makale we Kajochi Matailak Aina Katam Nobing Aina Karanausan Sambang the Leda Achu Christmas Mararang Laka Torjang Kujili Electricity Quiram Lishit Kwai Village Chief China Shokali Kabo Sahira Nagaland li Vreshi Hapokta Singum Shaka Hampanga Kakashung Seskui Centenaire Mayon Ukida Ledale Chui Angaran Angi Aja Aina Hapokta Kanautang Tarik Katumli Kupsangra Ka Atam Jitaran President Robert Murmu Nagaland li Ungi Gachi Wivang State Shokar Officials Saikora Station li Lesa Kawai Chichimi Hawada Nagaland we Long Nong Dayana Maringapa Pongshok Haira Maram Chuivang Central Nagaland Tribes Council Ao Sendin Ao Baptist Aroko Mungtang na press release Mishok Gahang President Robert Murmu Unki Gachi Wivang Official Saikora Station ni Lesa Kawai Nagaland Shorkarna Jizu Kamiji Maring Pamana Adam Magachawi Ningai Kama Pongshokta Vareshiwe Gazip Chili Zangkangai Bingli Magakamia Luda Long Bing China Shokali Boya
Vereshi kasawi sesquicentennial muyonki gachi angran angye ridawi ena hapok haina the shokarna zizakami ji mangi mana gachi hi longbing jina pangshoka. President Momo Nagaland akamatari khani aina tari kutumthang ungjangrada khalaina. Laluida ajuwi khamataye paubing. Ukhrul district sangda Manipuri National Unity Day muyon ngrokhaira. Gujarat Morpili Tongtektada mi shaka hangmadida aka tihera. Mahadwi Tili Lui Malangpo Kawai Manipur Farmers Pingni Shokarna Ngchon Mira Chihera. Ajuwi pau hiling jangaira pau nganadak lindatum saikurali ringapagala kamahaya zimik show ngsaserana.